Abusua breaking news. Yes, sad news. Etimi atodwa. Yan kase legendary. YAW SARPONG. Abusua odaya one sorry. Now I think say we ain't share that any news bia Ghana for enwanwa isa say papa no already na yate ne yare mu NSEMSEM ekodru baabi na yare no epempe so na chese ebro na Tiwaa akra emfi mu no na se ne yire ani Tiwaa akra wantwi bi ne ade ewo so papa no eba abontin be cheche nsem bi se da bi Tiwaa ne de wa aboa ne yie pa wa aboa no edisa nsem na yire ekeka ne nyina no adabraka wono no wonim ho hwe na yeba betie ensem no papa no emre bi de okaye efa na nyarewa ne ho wo abra woni Kofi TV edi nkomo enu wachi wo sane Bishop JY Edu edi nkomo efa woni ye Maame Tiwaa ene ne yire wantwi na ekoso efa ne yarewa emu no ni nyina oka ho nsem na abusua kame ho na ye ni kai enkotie sa interview ya oyeye with Kofi TV ye wi a na ye de one Bishop de na atwa so yeah no kwese obubugu form Kofi ye no kre 2012 no kojo bugu form kra estati say me won ze Ghana de wo na onu munye wo de won abasa ye say my area e no no bi anim call hospital I'm a Dr. Chris checking me say your file but me bibi asa ba me so me so ya mitim se minda me awotigo mi so enwumre na eko na rude mi afi dako eba ya ne se mintimi sori nanti na me se ye be ya na nipa be susu mi mu epeja meto kai mu gere mi koto konva noche hospital tie de me ko ye no omu ye CT scan na omu ye omu so mu hu ade kro na omu san ye x-ray enso omu so mu afi na me nsa we ya static off afi na aka me nsa we ko off afi mintimi so ade mu se medidia gise tete aduane hye menum ko private wo dem me dadem afi konva noche when no say mfa me ko 37 na omo MRI machine na omo mfa me ko shim na omo de me to ka mu Bishop Columbus apia ona we ne ka e bae na omo de me to mu me daka ni mu flat ne de me ko 37 je de me ko ye no doctors no de me ko share MRI machine mu ye ya na omo so omo hu se MRI machine ne yi abase me spinal cord no ade round bi abeda me spinal cord no so na omo believe say na paralyze me amintimi enso spine ade abetoso me spinal cord no omo say ade abetoso na de womu ni say omo betra say omo bitime yi ade kro no na omo ahwe say mitima sori anantia na saa de no nso no omo ntimi mfa mechi enkoyi gisa omo twa me minimu ha sei ndi omo betwa me minimu ha ba bisi ha na omo ewura omo befa na akomechi wako yi saa de kro no na omo wie operation na nya de amitimi akasa bio afi nso mintimi nso enante bio because omo be yi bomb efri me ha e de aba be ye nutrition enu mintimi enante bio na untimi nante bio na metna hu chai mu for my lifetime akanyina so ndi ba sa no ena me frɛ osekwa me despite ona me ne ye adwuma bo bi achi Joseph ne me na de nya me mpo me ma me nkrofo jo nya me no ma na wo mo me nche no ena me ma wo mo frɛ wo mo hospital na jo nya anti omo nyina ye ne se ade no doctors ne se de omo bitima ye no ne no na etode bia na eni bi kasa kire me na meti voice bi say no ma me nyesa operation so gina mo na nka chom ti abra ye di mi free hospital no na eni me bi timi bo ni pama nyankopon unu bi na mo bi a obi be ya de bi aye militarist yi ozura we doctors na ye say omo yi moja ndi omo ntwe obi moja na omo ye say omo kotwe we moja eko no omo ye moja na omo so no kwa no
pressure ne ne me bi nti o ntimi ntwi mu ya no so twam o Yesu din mu na o twam o Yesu din pressure nkɔpɛ duru no na bi gina no na we o sa no na me ntimi nante so me hu de o si de na apem o twam pressure ne mu no ɛna afei na se de abama no because na isu to so na de no me de kai no nti omsi mi ntimi nye operation ne de ana yeso mu yi mi free ho operation no wona wo se wonya na me na me se menye wonye sa omo so mu twa me minimu ha na omo wi a omo be bon afiri me abaye operation mi ntimi nkase bi o mi ntimi nante bi o na me se ne menye enti de ba ya ne se ye de me si mi free onti Bishop Colomboza pia san de car by ena e de ambulance fa me se despite ANC omo twa plane ticket ne de mako ye koya aviation for ne say once amintimi nante ne de omo ntimi emfa mintina plane mu just omo tutu plane seat nti me da airport one man information ne dru baby a say YAW SARPONG ayenya media nti ye san de me fa from back ma se be da komfa no chi hospital na me da hospital no eho ena ofasmeni otonyom obehwe me ena o say the way I am city no nim sofu be friend Bishop JY Edu a o sokoban ampeyu na sorry New Jerusalem Chapel o believe so bit mahweme yare no so start here na ekobo program bi osunyan obi so ba bansta na obeka che me microphone so opeso menyom ye ne de opeso hu me no mo so me yare na o say ni nua e friend JY Edu kuma so bit mahweme na me na maso sisi enti mi sister we teacher ne friend Abnaje my sister Nyamishra ono so ebe ka kire ye se wakohu sofo bi efe ni JY Edu nti omo mfa me nko nti ofasomani ena ye third person o de beto so ena msi no ade me nsasa ne de papa ne bitima hweme enti ena mfa me e de me koto Bishop JY Edu asorifio e de me koto Bishop JY Edu asorifio na mpaebo akonchine mpaebo ne akonchine na nyame nam papa no so ena me sorry ye enti midi almost about 2 years was sorry for you. Na omo now so say mewu niema bebre na ekoto nso nyankopon nam Bishop JY Edu so na me de sorry ndi se ubi sase me yare ya my yare that them for 2 years ana menante emfie mienu yeah na woda ho menante if you do baby call bed sheet na peja me because doctors say mo nsumi mu ti me da na me hagene na omo de bed sheet abeda na me da na ejine na omo de na God so good say menya bibi ni gidi o me mu se ndo adwuma me ye emanyankopon no me mbre no nso se Awurade betu ne nsa afre me ti na me su fre nyame nso ene ade enti bibi e happen ye bia me ma omo video e bia nyankopon ya adoma after Easter no e beda e be ye all round sa de nyame ase e be yi videos ni nyina metena wheelchair mu for 2 years ni nyina mitri ho yi mitri nya de dru fa mitri ni nyina ye Dr. Bishop JY Edu New Jerusalem Chapel ono na Awurade nam no so a me san sorry nti doctors no at a point what bring you say ukọ oh me da ye so da ye ko sie me ewufo nipa bebre enema bebre ba me da ye simu na dwona me bopitiri na me sorry a obi ada because me ntimi nda na wa bompa no maka chero ade zero ade oyi a chede a me se obo me nkon ban enti jeme enti mi hu ni clear say baby edru no eden because na doctors ni nyina say enye ade e o mu hu say bibi abitima ye but mi hu say sa surgery a on person mo ye me enne na de me be kontem ende nyankopon on konkon o kasa kire me e ma mete ni yie that's the reason why Awurade jeme na sabre no abo on konkon a oti memu na mabo dada enti nkrofo se ade na meto nwom sa na makosa problem na mso well se metu nkrofo enti bia nyame pese me taste bi na me hu se oda fa ko na se ye de be shit dane wo na se wiase be ye oda but me gimi nyankopon di that's the reason why me da so tiase very sad all kind of who say ma so me mu ana awosen egu me say do that point say untumi enye wo ho hwe na well we bia na wo hwe ye wo de wonyi nyame ni wonyi ne se nyame bi kura e wo ho we esese ekai wo ma hunu se ye wo nyame a otumi ade nyina eyo
na otumi na je say ugidie wo awurade mu eni kura wa yeah kofi me obi a me obi a me give obi say me bans me nyam bi nyina ombi abeka kire say me dem me nim say nyankopon ade bibi adua ni padasani bia mu na say wontene wo na wo mpaye ne unsu mfe nyame a pesna de bia wonya problem me ka che nyankopon say me mpese ewu no me ka che ne point blank enti ade a me hu say na ma yes anwum ni nyina enti me ka say sometimes Nicholas Omani champion sendi miska na me da no say ofre me senior na o senior ungu wate onwum a wato na be sa oyare that very day no na madam for your friend Jerry Budu obre me tape e wa sorry fio e na ode o ha won say nkan ho na tracker oba ya na ono pese me obi o me nche bi esu ntina metabo okun nyamoko so bon sam two su sa ne so so enye etuo enye agyan empabo nko a nti asat na me no ka me da so on bible abusuanti ensem no na wunya bi a wutie very sad but for now me pese e me wuramu ne akoti one Bishop JY Edu NSEMSEM because ye can one person na nani eku legendary ho paaya Bishop JY Edu one person na yinkoti nkomo bi a one Bishop boy wo yire bo wo charge e na no wo antenna program no sense ondo onya wade ono na wo ho na oda gi no obetena ho o hwe yade na na ka tell say one tena fie na de no ba so de fie nti ma wo maha no ono ka so wo maha oh me kai me kwanza mo kanu me kai we be se chino achino komputu se so me kai ne se mo kai me bibi na obi be bi sanse adentina wo yire no ho heda nya no papa no wo so akoka kire buchamfo so nwa no bi wo asesa no normal bankran so many years na wo yare ye no adentina wa ma na metena ho na tiwa na ma no betena ho ne me na mo me ye no ene ekoya mabrabo akoso no tiwa na oso photo me ndi ni me ye ya ma mi tiwa ni koyo ya papa be da che are ho kwa bi kun ya papa yeah me ha be believe so ho ma o ye obi ka se tiwa ajewa free o yiri nsama de na wo beka oh ane nipa no ni na o kana tiwa asem de gofo bibiri nim mo de wa ndi o mo nyina be yi na no se o kamisi tiwa aye o nware tiwa ba won nsama yes eda sepa sa se na mama wa twa nyomba ko ama mo ai na ya de amama pa ho adi o ya me insha okay, so me na wase na masamu akwa bebiem e de aba GH report so enti enene de I think say a sad news because yema metiwa efri mu no na yi na nkasa kwa yenya ne na wotweda e na abusua adie enti we are looking for say this 2026 year idie ye betimi aye na yi kama ne akwa na chi ene say ene breaking news a eba che say ye papa legendary we free mu say according to report America that say na woyare na oda hospital emena hospital according to report America that they say eho na openi eda eti ye wo hye ye papa rest in peace na afei ebusuan ni nyina ya kire obi are na yaka dia to say nyame na edema nyame na so na oje enti ebusuan unwura mu e comment section wa na wa kire wa adwene bidin e de kobi and I'll be my friend could be finest. Yes, I'll be here.